Nongeye kubasuhuza mwe mwese mudahwema kutwereka urukundo, mwe mwese mudahwema gukurikirana amakuru ya Real World News 250. Nk'uko musanzwe mubizi tubagezaho uko igikorwa cya Miss Rwanda 2021 uko iki gikorwa gikomeje kugenda. Uyu munsi turi tariki 4 Werurwe 2021. Iki gikorwa cy'amatora ya Miss Rwanda 2021 kizarangira ku munsi wa gatandatu, kwa gatandatu Werurwe, ubwo ni ku itariki 6 Werurwe 2021. Kuri uwo mugoroba ni nabwo hazarara hamenyekanye abakobwa 20 ba mbere bazahita berekeza mu mwiherero i Nyamata muri bootcamp. Muri abo bakobwa 20 ni naho hazavamo uzegukana ikamba rya Miss Rwanda ku itariki 21 z'uku kwezi turimo kwa gatatu 2021. Twihuse cyane katurebe umukobwa uri ku mwanya wa mbere. Umukobwa uri ku mwanya wa mbere n'ubundi ni Kabagema Laila. Kabagema Laila ni umukobwa ukomeje kwanikira abandi bakobwa bagenzi be muri aya matora ya Miss Rwanda 2021. Kuri ubu ngubu uyu mukobwa kuri SMS afite amajwi 180 ndetse n'amajwi 78. Online akagira amajwi 25,853. Uyu mukobwa afite nimero 11, imyaka ye ni 19, ahagarariye umujyi wa Kigali. Ari mu mwaka wa kabiri mu bijyanye n'ubuvuzi cyangwa se medicine. Umukobwa wa kabiri ni umukobwa witwa Ishimwe Sonia. Ishimwe Sonia kuri SMS afite amajwi 153,683. Online akagira amajwi 26,970. Ahagarariye intara y'Uburengerazuba, imyaka ni 18, nimero ye ni 10. Yasoje segonderi aho yize ibijyanye na mate, fizike na geography MPG. Umukobwa umukurikira wa gatatu ni Musango Natali. Musango Natali afite amajwi 133,280 kuri SMS. Online akagira amajwi 28,000 n'amajwi 22. Ahagarariye umujyi wa Kigali, afite imyaka 22, nimero ye ni 19. Ari mu wa kabiri University aho yiga ibijyanye na business management and entrepreneurship. Umukobwa wa kane ni umukobwa witwa Uwase Kagame Sonia. Uwase Kagame Sonia kuri SMS afite amajwi 73,176. Online akagira amajwi 9,311. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba, afite imyaka 20, nimero ye muri iri rushanwa ni 34. Ari mu wa mbere University aho yiga ibijyanye na marketing. Umukobwa wa gatanu ni umukobwa witwa Umutesi Leya. Umutesi Leya afite amajwi 62,000 kuri SMS na 468. Online akagira amajwi 15,963. Ahagarariye intara y'Amajyaruguru, afite imyaka 22, nimero ye ni 27. Ari mu wa gatatu University aho yiga ibijyanye na travel and tourism management. Umukobwa wa gatandatu ni umukobwa witwa Akaliza Amanda. Akaliza Amanda kuri SMS afite amajwi 58,308. Online akagira amajwi 7,570. Ahagarariye umujyi wa Kigali, afite imyaka 24, nimero ye ni 1. Yasoje University aho yize ibijyanye na international relations cyangwa se ububanyi n'amahanga. Umukobwa umukurikira ni Akaliza Hope wa karindwi. Afite amajwi 51,212 kuri SMS. Online akagira amajwi 7,228. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba, afite imyaka 20, nimero ye ni 2 muri iri rushanwa. Ari mu wa kabiri University aho yiga ibijyanye na procurement.
Umukobwa wa munani ni umukobwa witwa Ingabire Grace. Ingabire Grace kuri SMS afite amajwi 49,866. Kuri SMS online akagira amajwi 9,041. Ahagarariye umujyi wa Kigali, afite imyaka 25, nimero ye muri iri rushanwa ni 7. Yiga University, aho yiga ibijyanye na major in dance with a concentration in globalization and philosophy and psychology. Umukobwa wa munani ni umukobwa witwa Mutesi Doreen. Mutesi Doreen afite amajwi 31,387 kuri SMS. Online akagira amajwi 13,725. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba, afite imyaka 19, nimero ye ni 20. Yasoje segonderi aho yize ibijyanye n'icungamutungo accounting. Umukurikirane Ingabire Esther. Kuri SMS afite amajwi 32,287. Online akagira amajwi 6,006. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba, afite imyaka 19, afite nimero 6 muri iri rushanwa. Yasoje segonderi aho yize ibijyanye na history, economics and geography Hague. Umukurikirani Akeza Grace. Akeza Grace kuri SMS afite amajwi 22,458. Online akagira amajwi 7,291. Ahagarariye umujyi wa Kigali, afite imyaka 20, nimero ye ni 3. Yasoje segonderi aho yize ibijyanye na history, economics and geography. Umukobwa umukurikirana umukobwa witwa Isaro Holita Benita. Kuri SMS afite amajwi 19,205. Online akagira amajwi 12,065. Ahagarariye intara y'Amajyaruguru, afite imyaka 20, nimero ye ni 9. Ari mu wa mbere University aho yiga ibijyanye na applied economics. Mbibutse yuko iki cyegeranyo twakibateguriye 2:04 za mu gitondo, niko amajwi yarahagaze. Umukobwa umukurikirana ni umukobwa witwa Umwari Diana. Umwari Diana afite amajwi 18 kuri SMS na 32. Kagira amajwi 14,500 kuri online cyangwa se kuri murandasi. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba, afite imyaka 21, nimero ye ni 31. Amashuri yize ari mu wa 2 University aho yiga ibijyanye na finance. Umukobwa umukurikirana ni umukobwa witwa Umutoni Witness. Umutoni Witness afite amajwi 20,780 kuri SMS. Akagira amajwi 5,809. Ahagarariye umujyi wa Kigali, afite imyaka 20, nimero ye ni 28. Yasoje segonderi ibijyanye na customs and taxi operations. Umukobwa umukurikirana umukobwa witwa Mugabekazi Asma. Mugabekazi Asma kuri SMS afite amajwi 17,492. Online akagira amajwi 8,519. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba, afite imyaka 21, nimero ye ni 17. Ari mu wa 3 University aho yiga ibijyanye na hospitality management. Umukurikirani Uwimana Clementine. Kuri SMS afite amajwi 12,035. Online akagira amajwi 14,765. Ahagarariye intara y'Amajyepfo, imyaka ni 21, nimero ye ni 37. Yasoje segonderi ibijyanye na accounting. Umukurikirana umukobwa witwa Uwase Fiona. Uwase Fiona kuri SMS afite amajwi 14,886. Online akagira amajwi 3,379. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka ni 21, nimero ye ni 35. Ari mu wa 3 University aho yiga ibijyanye na business marketing. Umukurikirani Muziranenge Divine. Muziranenge Divine kuri SMS afite amajwi 12,087. Online akagira amajwi 8,308. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba, afite imyaka 19, nimero ye ni 21. Yasoje segonderi ibijyanye na physics, chemistry and mathematics. Umukurikirani
Mbanda Godwin Esther kuri SMS afite amajwi 8858. Online akagira amajwi 8859. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba afite imyaka 18. Nimero ye ni 15. Yasoje segonderi ibijyanye na History, Economics and Geography. Umukurikira ni umukobwa witwa Karera Chrissy. Karera Chrissy kuri SMS afite amajwi 7056. Online akagira amajwi 10159. Ahagarariye umujyi wa Kigali afite imyaka 23. Nimero ye ni 12. Ari gusoza university, ari mu mwaka wa nyuma aho yiga ibijyanye na environmental planning. Umukurikira ni Mugabe Sheila. Mugabe Sheila kuri SMS afite amajwi 8097. Online akagira amajwi 6577. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba afite imyaka 19. Nimero ye ni 16. Yasoje segonderi ibijyanye na Biology, Chemistry and Geography BCG. Umukobwa umukurikira ni umukobwa witwa Uwankusi Linda. Afite amajwi online 8402. Kuri SMS 8402. Online akagira amajwi 5667. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba afite imyaka 21. Nimero ye ni 32. Yasoje segonderi aho yize ibijyanye na Literature, Economics and Geography. Umukurikira ni Ufitinema Berline. Ufitinema Berline SMS afite amajwi 8219. Online akagira amajwi 5365. Ahagarariye intara y'Amajyaruguru, imyaka afite ni 21. Nimero ye ni 24. Ari mu wa kabiri university aho yiga ibijyanye na law, amategeko. Umukurikira ni umukobwa witwa Teta Larissa Keza. Teta Larissa Keza kuri SMS afite amajwi 7217. Online akagira amajwi 6595. Ahagarariye intara y'Amajyaruguru, imyaka ni 21. Nimero ye ni 23. Ari mu wa mbere university aho yiga ibijyanye na Public Administration and Local Governance. Umukobwa umukurikira ni Kayirebwa Marie Paul. Kayirebwa Marie Paul kuri SMS afite amajwi 6731. Online akagira amajwi 5766. Ahagarariye umujyi wa Kigali afite imyaka 24. Nimero ye ni 13. Yasoje segonderi ibijyanye na Tourism and Hospitality. Umukurikira ni Umutoni Uwase Sandrine. Kuri SMS afite amajwi 6682. Online akagira amajwi 3991. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba afite imyaka 21. Nimero ye ni 29. Yasoje segonderi aho yize ibijyanye n'ubugeni art. Umukurikira ni umukobwa witwa Ingabire Honorine. Kuri SMS afite amajwi 6688. Online akagira amajwi 1849. Ahagarariye intara y'Amajyepfo, imyaka ni 23. Nimero ye ni 8. Ari mu wa mbere university aho yiga ibijyanye na Hotel Restaurant Management. Umukurikira ni umukobwa witwa Uwera Aline. Uwera Aline afite amajwi kuri SMS 3856. Online akagira amajwi 4543. Ahagarariye intara y'umujyi wa Kigali afite imyaka 22. Nimero ye ni 36. Ari mu wa mbere university aho yiga ibijyanye na Hospitality and Tourism Management. Umukobwa umukurikira ni Dorinema Queen. Dorinema Queen kuri SMS afite amajwi 4235. Online akagira amajwi 3310. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba afite imyaka 18. Nimero ye ni 4. Yasoje segonderi aho yize ibijyanye na Physics, Chemistry and Biology. Umukobwa umukurikira ni umukobwa witwa Umunyurwa Melissa.
Umunyurwa Melissa kuri SMS afite amajwi 3,364, online akagira amajwi 2,993. Ahagarariye intara y'Uburengerazuba afite imyaka 21, nimero ye ni 26. Yasoje segonderi aho yize ibijyanye na MCB, Mathematics, Chemistry and Biology. Umukobwa umukurikira ni Umwaliwase Claudette. Umwaliwase Claudette kuri SMS afite amajwi 578, online akagira amajwi 3,720. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka afite ni 21, nimero ye ni 30. Ari mu wa mbere University aho yiga ibijyanye na marketing. Umukobwa umukurikira ni umukobwa witwa Kayitare Isheja Morella. Kayitare Isheja Morella kuri SMS afite amajwi 590, online akagira amajwi 3,423. Ahagarariye umujyi wa Kigali afite imyaka 19, nimero ye ni 14. Yasoje segonderi aho yize ibijyanye na MPC, Mathematics, Physics and Computer. Umukobwa umukurikira ni Gaju Eveline. Gaju Eveline kuri SMS afite amajwi 457, online akagira amajwi 2,806. Ahagarariye umujyi wa Kigali afite imyaka 21, nimero ye ni 5. Ari mu wa gatatu University aho yiga ibijyanye na Business Management. Umukobwa umukurikira ni umukobwa witwa Uwase Aline. Uwase Aline kuri SMS afite amajwi 1,178, online akagira amajwi 3,468. Ahagarariye intara y'Amajyaruguru afite imyaka 22, nimero ye ni 33. Afite diploma y'icyiciro cya mbere cya University aho yize ibijyanye na Hospitality Management. Umukurikira ni Teta Cynthia. Teta Cynthia afite amajwi kuri SMS 1,468, online akagira amajwi 2,112. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba afite imyaka 21, nimero ye ni 22. Ari mu wa mbere University aho yiga ibijyanye na Travel and Tourism Management. Umukobwa umukurikira ari wa 36 ni umukobwa witwa Musana Hens Teta. Kuri SMS afite amajwi 205, online akagira amajwi 2,199. Ahagarariye umujyi wa Kigali afite imyaka 21, nimero ye ni 18. Yasoje segonderi mu bijyanye na Biology, Chemistry and Mathematics. Umukobwa tugiye gusoreza muri iri rushanwa wa 37 muri aya matora uko ahagaze muri aya masaha y'iki gitondo, ubu ni 2:15. Ni umukobwa witwa Umunyana Divine. Kuri SMS afite amajwi 1,142, online akagira amajwi 1,812. Ahagarariye intara y'Uburengerazuba afite imyaka 21, nimero ye ni 25. Ari mu wa kabiri University aho yiga ibijyanye na Finance. Nuko nguku aya matora ahagaze muri iki gitondo, gusa kugira ngo utaza gucikwa n'ikindi cyegeranyo turagukorera mu masaha ya nimugoroba, kanda subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Rio World News 250 kugira ngo ujye ubona amakuru yacu yose tukugezaho bikorohe. Murakoze, Imana ibarinde ibagirire neza.